Isihloko sethu sanamhlanje sithi sona Buyisana loThixo. Buyisana loThixo. Sichuma khona phana uSibanda, umfundisi uSibanda achiye khona kuvikela iphelileyo. Yena ubethatha isihloko esithi bheka ngiyeza masinyane. Wayichiya isikhona phana akade senxusa abantu ukuthi kababuyisane loThixo. Kulapho siqala khona namhlanje. Verse yethu sizayithola kwabaseKorinte besibili isahluko ngo5. Asiqalise nevesini ngelika 17 sisiya kwelika 20. Kodwa siwafuna kakhulu ngo19 lo20. But ukuthi ngene kuhle ibe mnandi sizaqalisa kwelika 17. AbaseKorinte besibili ngo5 ivesi ngu17 kusiya ku20. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okutsha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Kulomkhuba omdala lapho mina ngizalwa khona, okwakuthiwa abantu bayakhumisana umlotha. Baxabene laba bantu kubi baze bafungelana enxenye lejoy, kakusakhulunyiswana kubi konakele. Kodwa kube sokubuya omunye phakathi edinga indlela yokuxolelana, edinga indlela yokubuyisana. Ngesintu sakithi kuthiwa khona bakhumelana umlotha. Ukubuyisana khona kyani isenzo sokubuyisana kwabantu abaxabaneyo kuthiwa ikukhumisana umlotha. uPauli ubhalela ibandla leKorinte ngengqondo enjalo. Uqalisa evesini ngelika 17 uthi yena uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha, konke okokuqala kwedlule. Sokukhunyelwe umlotha, sokuphelile, okokuqala sokwedlule, useyisidalwa esitsha. Indaba yokuxabana, indaba yokwehlukana, indaba yokungahlangani iqeda ngokufa loxolo phakathi, kubuyiswane, kukhumelana umlotha njengoba ngitshilo. uPaul usinika ingqondo enjalo. Ngaleyo ngqondo uPaul uthi sixabene loThixo, sehlukana loThixo, asisekho kuThixo onguye wasidalayo kusukisela ngesikhathi sika-Adam. uAdam wenza intando yakhe, ukhetha ukungalalela uThixo, uhamba ngeyakhe indlela. uThixo uyabuya ntambama ezokwejisa labo. uAdam lomkakhe babaleka ngoba sebehlukene loThixo. Kusukisela ke leso sikhathi umuntu esenza eyakhe intando, ebalekela intando kaThixo, kwaxatshwana ke kwehlukana. Yikho ke lapha uIsaiah nxa echasisa layo uyatsho futhi kuIsaiah isahluko ngu59 ivesi ngelika 2 uthi izono zethu zisehlukanise loThixo. Indalo yonke yehlukene loThixo. Abantu ngemihlobo yonke behlukene loThixo. NgoKristu uThixo uletha inkonzo yokubuyisana, ukuthi ngokufa kukaKristu esiphambanweni efela ezakho izono, ezami izono, ukubana sigeziswe, sisuswe izono, ukwenzela ukuthi ngokufa kukaKristu kukhunyelwana umlotha loThixo, sihlangane sibuyisane loThixo. Yiyo indaba uPaul ayilethayo. uSathane ukusebenzisile ke ukuthi ehlukanise abantu loThixo. Usebenzisa zonke izindlela
isono into embi kangaka uyayiletha kwangani yinto enhle. Abantu bathatheke ngesono bahambe bamchiye uThixo. Abantu bayamchiya uThixo kungekho into enhle abayilandayo. Belanda into embi, baxabane sibili loThixo behlukane laye kwangani kukhona okuqhakathekileyo abakulandayo. Bona belanda ingcekeza, amanyala, ububi, isono. Angaza senze sibonakale kwangani sihle. Angaza senze sibonakale ngani simnandi. Iqiniso elikhona, isono ingcekeza, isono ibubi, isono simumethe ukufa. Akunakane uEva nxa wayeqalisa ensimini yase-Eden, etshelwa ngesihlahla, etshelwa ngobunandi baso, etshelwa ngokuhlakanipha, etshelwa ngokuzwa mnandi, etshelwa ngazo zonke izinto ezamenza wavuma ukuthi adle isihlahla. Kazange kuveze ukuthi ngensukwana kumbe ngesikhatshana kuza kuba lomngcwabo, abantwana bakhe sebebulalene. Akazange iveze indaba yokwehlukana loThixo ukuthi ilengcwaba, ilokufa, ilenyembezi. Kazange wayifaka kuphela yaba indaba emnandi, yaba indaba ethathekisayo, kanti yena uyakwazi ukuthi ekucineni kwayo kulokufa. USathane ke usebenzisile indlela ezinengi zokuhuga abantu ukuthi kabehlukane loThixo. Silapha sonke sithathekile ngalezo ndlela. Uyasebenzisa indlela ezimnandi, uyasebenzisa indlela ezimbi. Zonke indlela zonezo ufuna abantu basuke kuThixo. Bakhona ababiza ngezindlela ezimnandi, ayihaze phansi imali, athi dobheni nansi ngeyenu, ukuthi lizibuze ukuthi kanti yaphonga ukukhithika yawela phansi vela ngaphi. Kuhle dobhanini ngokwenu. Banengi abantu abamchiyileyo uThixo, bemchiya ngegama lemali, bemchiya ngegama lokunotha, behlukane uThixo abaze bamazi ngenxa yokubana sebenothile, sebezuze imali. Bakhona behlukana loThixo besehlukana ngegama lokuphumelela, ngegama lemali. Yikho uPauli esiza esithi kungabe imali eyakususa kuThixo, kungabe ikuphumelela okwakususa kuThixo. Uthi thatha lesi sikhathi usisebenzise kube isikhathi sokubuyisana loThixo. Into kuthiwa yi-lockdown thina sikaze sizwe siyayiqala kathesi. Kodwa isisinike isikhathi sokuthi labathanda imali slow down. Ake ucabange kuhle. Imali kususile kuThixo. Buyisana loThixo ngalesi sikhathi kuthiwe khona ake ume emalini. Thatha leli thuba kube isikhathi sokucabanga ukuthi qiniso imali iza kuchiya egcekeni. Into okufanele uyenze ikubuyisana loThixo. Kungaba ikuphumelela kwahlobo luphi. Nxa kukwehlukanisa loThixo, lezi insuku siphiwe isikhathi ukuthi la nxa kade uphumelela emasimini, enkomeni, emgodini, langaphi, kodwa kuthiwe khona ake uvale zonke lezi zinto. Uhlale phansi. Uhleli ke phansi, ngithi mina sebenzisa leso sikhathi sokubuyisana loThixo. Ngoba kungabe imali, kungabe impumelelo, kungabe loba izipho ezimnandi, abanye bayamchiya uThixo ngokuthi bafundile. Ngikhumbula thina siqeda igrade 7. Sasisenza isums ka 1 + 1 = 2. But ithe sesiya ku form 1 sesiqalisa ukufunda ukuthi sithi x + x. Sasihamba siyatshela labana beprimary ukuthi thina sesifundile thina. Ngoba sesifunde saqeda inamba. Ama-million, ama-billion, ama-trillion, inamba sesiziqedile, sesize sachaphela la ku-alphabet. Thina sesisenza isum nge-alphabet ngoba sesifundile. Bakhona abantu abathi bangafunda imfundo ibaxexebule kuThixo, basuke bamchiye. Inhlanhla ekhona kuthiwe lezikolo kazivalwe. Ngalesi sikhathi kuvaliwe. Ngalesi sikhathi imfundo ipakiwe. uPaul uthi yena buyisanani loThixo.
Hlobo ezithandekayo, la nxa sesifunde saze saqeda amanamba njengathi sesiqeda grade 7. Saze saqalisa ukuthi sesiphelelwe zinamba, ake sisebenzise amabala kube yiwe siwa-edayo ngoba sesifunde kakhulu. La nxa sesifunde kakhulu saba njalo, kasibuyisane nini loThixo. Ngeke ngakhangela amakhadi, ama-business card, ufice libhaliwe Nceku Msimanga BA, iqanjwe lapho evela khona. MA, iqanjwe lapho evela khona. PhD, iqanjwe lapho evela khona. Ubude balawo mabala amafitshane akuchasisa oyikho khona kwenza umuntu akhukhumale. Nxa ungaliphiwa ikhadi elilalawo mabadlanyana amafitshane, labo comma, labo full stop, lalapho lezo zinto zicoco zathathwa khona. Nxa ulibamba lelo khadi, la uyavuma ngekhanda ukuthi hayi umfana utshayile ufundile. Ikakhulu nxa wazithatha okungani kukhatshana kakhulu okungafika abaningi. Hlobo ezithandekayo, la nxa sizifunde saze sazigcwalisa lezo zicoco. Kodwa ke isinxuso esikhona namhlanje abafundileyo, buyisanani loNkulunkulu. Imfundo isisenze sambalekela uThixo, samenza ixhegwana elingafundanga, elingasizi lutho. Kodwa uThixo nguye umdali. uThixo, isayensi yonke igobhoza kuThixo. Kulesikhathi abantu abafundileyo abake batshelana bathi bona umhlaba lo ule 4 corners. Phambili imfundo yabo yathi besiphambanisile kaso 4 corners. Umhlaba lo uyiround. Phambili kulesikhathi abantu abake bafunda batshelwa ukubana umhlaba lo ujekwe yindoda elemsipha uhlezi lapha, indoda okuthiwa nguAtlas yebamba umhlaba. Kodwa phambili babuye bacorrectana bathi akula Atlas obamba umhlaba, kula Atlas obamba umhlaba. Kanti iBhayibheli yona uThixo wayevele echasisile ukuthi umhlaba lo uyalenga emoyeni. nguThixo ngichasisa ukuthi iscience ayingeke ikwehlukanise ngoThixo ngoba usuzuze okuyimfunjwana kwescience okuncane ubusubona ngani uThixo ngayenzi. Abantwana batsho njalo uThixo uyayenza ngoba nguye owawenzayo umhlaba, wawulengisa emoyeni. Ngawulengisanga kuphela, wawenza watsheka wathi so. Ngawutshekanga kodwa uyabhoda, kawubhodi kuphela uya spinner around. nguThixo yena lwana, ibhoru ungayijikela phezulu iyaphenduka phansi, kodwa uThixo akubeke emoyeni kuyema. Kutshekile kunjalo. Kulamaqaqa, kulezintaba, kulazo zonke into ezinzima okade kumele ziwisele phansi, kodwa yena umisile kutshekile kunjalo. Kutshekile kunjalo, kuyabhoda kunjalo. uThixo wehlula iscience. uThixo awungeza ukuthi ungabamba okuyimbijana ubususihlukana loThixo. Yikho isihloko sithi sona asibuyisana neni loThixo. Lingaze lifunde kanjani uThixo lingambalekeli. Mina ngifunda, thina safunda kwathiwa khona ama-planets omhlaba angu-9. Neptune, Pluto, this, that, angu-9. Thina sakufunda khona kuthana ukuthi angu-9. Kodwa bekukhathesi kuqalisa kuphakathi kwama-2006 or 7 khitshwe information yokuthi sokule 32 new planets esezidiscovered. Ngichasisa ukuthi singabi ngothathekile, sibaleke ngemfundo, sivume imfundo isixexebule kuThixo. uThixo nguThixo, abafundileyo, abalemali, abakholisayo. Ngifuna ukuthi ngincenge namhlanje ukuthi ingabi khona into ezakwehlukanisa loThixo. Abanye bayehlukana loThixo ngenxa yentokozo, ipleasure, ubumnandi, kube lezi zinto nje ezimnandi ezikuqumbaqumbayo, ugcina ubona uThixo engancedi. Ngama-66 kwake kwabuye umunye indoda okuthiwa nguSpokesmachiane, wayetshaya ikatali ngendlela etshintshileyo, achaye lamafruit. Intombi zesimanje zingakabi khona. Abantu babaleka, abanye batshiya imizi, abantwana babaleka batshiya izindlu. Liyangaphi silandela uSpokesmachiane?
Nxa ungababuza ukuthi uSpokesmachian siwayanga bona abazelwe kade sibamangala ukuthi kuyini uSpokesmachian. Kusakhiwa iKhariba. Bakhona abantu ababehlabela ingoma ethi Khariba kule mali yamaphepha. Khariba kasihambeni siye Khariba. Thina namhlanje iKhariba sibone nje phonguba ludonga idama elamanzi. Kodwa bakhona bake baququma iKhariba isakhiwa. Hlobo ezithandekayo ngizama ukulandela zonke izinto ezingaqumba ukuthi wena uthatha ingqondo yokwehlukana loThixo. uPaul uthi yena ngiyakuncenga. Uthi uThixo usesithumile ngoJesu ukuthi sihambe silincenge. Ngikhonapha namhlanje ngimncenge olupheleyo lenwele ezimhlophe, ngimncenge ochwabheneyo, ngimncenge umfano le six pack. Imbambu ngazibala 6 pack y shaped isifuba sakhe sinje so ukhalo lwakhe luphansi le. Unjalo buyisana loThixo. Ngazo zonke ezimnandi ungavumi zikwehlukanise ngoThixo. Omzana abantu enqonje umchumayele kafunda hayi mina mfundile bazalwane lokho ufuna ukulitshela mfundile silinga lokho kuyakuphambana kodwa ufunde unjalo ungavumi ukwehlukana loThixo. Ungazibe le mali enganani ungavumi ukwehlukana loThixo. Ungazibe labangani abahlakaniphileyo labanjani ungavumi bakudonse ukwehlukana loThixo. uSathane uyazisebenzisa izinto ezibuhlungu ukuthi zikuchuke, zikubabele, zikuchile, zikufitizele, uphelele lithemba, uphelele ngamandla. Cina usithi uThixo kancedi, usukume uye kwezinye indawo, umbalekela uThixo. uSathane uyasebenzisa uvalo. Uchayela uvalo, uphumputhe eceleni, ubambe lapha lalapha, udinga uswele. Abanye bathi bona nxa umuntu egalula uzazi ayibamba inqodi. Enakana ukuthi inqodi izamnceda ukuthi engagaluli. Inqodi yahlalwa ngudzidiyani inyoni encane, inqodi ihligobe iwele phansi. Kodwa kuthiwa khona inkulumo le ithona umuntu ogalulayo olesisindo esingangesami nxa esegalula uphelelwa ilwazi kuhlakanipha agcine ebamba inqodi ukuthi inqodi inceda. uSathane uyayifaka impilo ekugaluleni, akubambisa inqodi uyekela uThixo. Loba yini esabayo ungavumi kwehlukanise loThixo. Kwesinye isikhathi wesaba isithunzi sakho. Mina ngimncane nxa umama wayengithume ekitchen esithi hamba ngale endlini enkulu uyethatha ukuthi kwesinye isikhathi siku same building athi ngena ngale bedroom undithathele lokho, ngimtshele ngithi ngiyesaba kumnyama. Athi ngena ngikhona kodwa ngale ngithi ngiyesaba kumnyama. Engqondweni yami ngangihle ngiyibona inunu. Ungambuza ukuthi ngikutshela ukuthi inunu injani, lenyawo ezingaki, lamehla amangaki, ilamakhala, angiyazi inunu. Kodwa ke ngangifakwe leyo fear, lokho kwesaba ukuthi ikhona inunu. uSathane uzenzile inunu ezenze abantu basukuma babaleka bamchiya uThixo. Hlobo ezithandekayo, mina ngifuna ukukucela namhlanje, yini oyesabayo ekwehlukanisa loThixo? uPaul uthi yena ngiyalincenga ngomusa kaThixo asibuyisana neni loThixo. Loba yini oyesabayo, ake ufunde ukuthi uThixo wedlula loba yini yangaphi enkulu esatshwa ngabantu. uThixo uyenelisa ukuthi nxa ulwandle lufuna ukukuginya athi shish ulwandle luthule. uThixo uyenelisa ukuthi iziphepho nxa zibuya ziphephetha ngamandla, uThixo uyazikhuza zimlalele. Thina singabafana nxa kwakubuya isivunguzane sasidinga oyilast born phakathi kwethu. Sithi hey ndoda phangisa nasi isivunguzane lakho kubone ukuthi so, kuthi so, kusikhombe kuthi so. Kuthi so ungabona la umoya uchileka usithi usiyale, sesisala sikubonga ukuthi kusincedile ngocilikicane kwakhomba isivunguzane saphuma. uThixo kakhomba isivunguzane ngocilikicane. Hayi, fitizela lapha afitizele khona, sikhithike sithule ngoba ngusomandla. Loba yini esabayo, ake utshele uThixo abe nguye oyibambayo
ukwenzela ukuthi wena leli thuba ubuyisane loThixo. Ungavumi ezesabekayo zikwehlukanisa loThixo. Ungavumi ubuhlungu. Ubuhlungu buyachochozela, ubuhlungu budle enyameni, ubuhlungu buyangena ubuzwe sibuthi lapha nyafuthelwa kubuhlungu la. Ngike ngaphiwa i-pain killer. Kwesinye isikhathi ngaphiwa i-pain killer. Isikhatshana esifitshane ngezwa hayi sokuright. Ubuhlungu bonke lobuyana obukade bungifithizela, obukade bungincindezela nge-pain killer. Ngezwa sokuphelile. Kodwa kwahlala isikhatshana kwabuya futhi ngayithatha futhi hayi sokuphelile. uThixo akaniki le i-pain killer eduduza okwemzuzwana. Loba yibuphi ubuhlungu ngigcizelela ukuthi bungakwehlukanisi loThixo. uThixo ulamandla edlula i-pain killer. Akakhiphi okwemzuzwana, ukhipha aze akhiphe lempande zobuhlungu. Singavumi ubuhlungu bohlobo luphi busehlukanise loThixo. I-stress yinto entsha. Obaba labokhulu labogogo, nxa ungathi gogo ngile stress wayengasoze akutshela ukuthi kuyini khonokho. Kodwa khathesi stress yinto wonke umuntu angathi ngile stress kuyathiwa awumyekeleni le stress. And suba banengi abantu abale stress. Ngenxa ye stress abantu sebehlukene loThixo. Lokhuyana kusuka kwele kumzimba. Umzimba uthi mina sengehlulekile. Ngitsho la lokhuyana okungaphakathi okungamandla kokuthi lokhu ngingakuthwala lakho ukuthi khathalala. Kubeke konke phansi angenelisi. Angisela musa lakho, angisela mandla lakho, kangisakufuni. Lanxa singaba yi-stress sohlobo luphi, ngiyancenga namhlanje. Kungabi khona okukustressayo, okukwenza uflathele wehlukane loThixo. Ingaba yiphinto ngitshilo ngathi ezimnandi zohlobo lonke uyazisebenzisa uSathane. Lezi babayo ezimbi, imfa, into ebuhlungu, umkhuhlane, into engelaphekiyo. uSathane uyasebenzisa ezinengi ezibuhlungu ukuthi ngalezo abantu babe lesizathu sokwehlukana loThixo. uPaul nxa ebhala sihlobo esithandekayo namhla uthi yena kungaba loba yini kule nkonzo yokubuyisana. Ake ukhangele yakho impilo, kuyini okwakwenza wehlukana loThixo? Kuyini okwenza phakathi kwakho loThixo kube lomganga, kube lesikhala? Kuyini okuvula isikhala phakathi kwakho loThixo? Kwesinye isikhathi ukuzithanda nje, ubucwatshela nje, ubuchila amakhala nje, ubudonsa nje umoya kungani uyaphela wona ungapheli. Kwesinye isikhathi ukuzikhukhumeza nje njengonanane khona okukhana kukwenze uze ukhukhumale ube mkhulu kuloThixo ungabi landaba laye. Kodwa nansi isikhathi sokuhlala phansi, nansi isikhathi sokubeka izinto phansi, unabe uthule. Nansi isikhathi sokutshona ungenzi lutho. uPaul uthi ake sincenganeni bazalwane, sibuyisane loThixo. Kweyakho impilo ungakhangeleza abanye, kweyakho impilo okukwehlukanisa loThixo kuyini? Incwadi kaLuka ngo-10 ivesi ngelika 41 lo 42. Incwadi kaLuka ngo-10 ivesi ngelika 41 lelika 42. uJesu kwakule khaya ayelijayele. Engahambela emangweni othile wayengena emzini okwakuhlala uLazaro labo dadewabo ababili, uMartha loMaria. Wayelabo dadewabo ababili. Efika khona phana ngakibo kaMartha, iBhayibheli lithi yona uMartha wasuka wangena endlini, walungisa lokho, walungisa lokho, walungisa lokho, walungisa lokho, walungisa lokho. Ivesi ngelika 41. Kepha inkosi yaphendula yathi kuMartha, Martha, unakekela ukhathazeke ngezinto ezinengi kakhulu, kodwa udadewenu uMaria yena ukhethe into yabanye kuphela. Leyo nto angeke ithathwe kuye loba la ngubani. Nxa uthi uyakhangela evesini elandulela lapho ivesi ngelika 30
39 lithilwa yena uMartha uJesu wonela ukungena ngakibo kaMartha kuona lumuzi uMaria yena wahle wahamba wahlala phansi walalela ilizwi likaThixo wahlala phansi lapho uJesu ayekhona laye waba khonapho walalela ilizwi likaThixo kodwa uMartha umsindisi ungenile ngakibo umsindisi owazalwa ukuzofela abantu ezonweni zabo usengenile egumeni langakibo iBhayibheli lithi uMartha wachiya umsindisi wagijima wayala nxa uthi uyabala waze waba le-stress ngoba wathe chibilika wafika washawuda phambi kukaJesu Jesu kawulandaba ukuthi usisi wami udlalele khonapho mina mbhizi ngidubeka ngisebenza ngingedwa umuntu ole-stress okhuluma njalo kulapho uJesu aphendula khona uthi yena ukhathazwa izinto eziningi kakhulu ezikwehlukanisa mina lawe ezikwenza ungahlali lapha engikhona ugijima uyele uyebamba lokhuyana uphenduka ubambe lo okusehlukanisayo you are too busy for life unakekela izinto eziningi ezingakuncediyo futhi kodwa udadewenu ukhethe ukubuyisana lami wahlala phansi walalela ilizwi likaThixo hlobo ezithandekayo mina ngomnye umuntu othanda ukuba busy ngiyafuna ukuvuka ekuseni ngabe indlu kayikhiwa mina nganyaphuma endlini ngo4 siye emsebenzini kodwa ke endlini enilala kiyo iyakhiwa umnyango waphandle uyakhiwa igedi liyakhiwa so khona ukhena kuyangibamba ukuthi ngingavuki ebusuku ngenxa yokuthi mina ngiphila ngediary ngile program ngilama target nxa ngingavunyelwa mina ngingabuya ebusuku abantu sebelele semvela lapha emvela khona ngoba ngingumuntu othanda ukuphatheka ngingumuntu othanda ukuba busy kodwa khathesi bangizuzile ngoba kuthiwa kule lockdown kumele ngihlale phansi kumele ngingayindawo khona kukhena ke uPaul abesesithi nanti ithuba lokuthi ake sincenganeni ngethuba elinje elingazake libe khona mina selokho ngaba khona angaze ke ngiphile kungala frame machine ehambe emoyeni kodwa since kube lazo lezi zinto okuthiwa ngo lockdown zonke frame machine oLufthansa oKLM ezedlula khona apho ubone ngomsilo omhlophe iqonda khona leGoli ubone ngomsilo omhlophe ntambama ngama light sibuyela khona lapha evele khona ekuseni kakulanto enjalo kuthule kuthe zwi lalabana abathanda into eziningi ezibhizi uPaul lithi nanti ithuba lokubuyisana loThixo uMartha waba busy kakhulu okokuthi okwamsusa enyaweni zikaJesu yikuphatheka ngezinto ezingalamsebenzi ezagcina zimsinda wabuye sezotshinga esegcelulaka ukuthi ayi mina sendiniwe kuyangisinda lo zinenge esithatheka ngazo ezisindayo ezenza ukubana singahlali enyaweni zikaJesu uPaul uthe nanti ithuba lokubuyisana loThixo ake sincenganeni mina ngifuna ukulincenga namhlanje ngifuna ukulincenga sibili nxa kulomuntu omdala ongizwayo ngithi baba kumbe mama gogo kumbe khulu empilweni yakho kukhona osokuvule umkhandlo phakathi kwakho loThixo kukhona osukwenze kwaba lo lesikhala uThixo kalisekho duze wena loThixo aliseyiwo mathe lolimi aliseyibo bangane labana abahlala baqamelane ngoba bezwana sokukhona okukuthathayo okukususayo okukwenza ungabi seduze kukaThixo kodwa lapha uPaul uthena uKristu wafa ukuvala soneso sikhala uKristu weza ukuzoncenga abantu ukuthi loba yini oyithandayo loba yini oyesabayo ake ubuyisane loThixo beka konke lokho phansi ubuyisane loThixo uMarko 8 ivesi 36 incwadi kaMarko 8 ivesi 36 ithi yona kuyamsizana umuntu ukuzuza wonke lo umhlaba
kodwa ulahlekelwe impilo yakho engunaphakade. Ake sicabangeni kuhle. Ake sithi ligolide. Mina ngihlala ngifisa ukuthi ngayigolide ngiyalibamba. Ngalibamba ngilibeke phansi. Angaze ngifisa ukuthi libe ngelami kodwa ke ngilibambe kuphela. Libeke phansi. Ngigijime ngiye kumama onizalayo. Ule 96. Ngifike nje ngimhlikihle ubuso, ngimhlikihle ngithi mama lezi izandla zibamba igolide. Ngiyakufisa khona ngeke ngalibamba sivakatshele egoli. Sahanjiswa emayini, ngabanjiswa i12 kgs so. Ngakufisa ukuthi ngangihle ngichiye konke enzokuphulula umama ngezandla ezibamba igolide. Umakho uthena kuza kunceda ngani ukuba le golide lonke kodwa ulahlekelwe yibudlelwano loThixo okukunika impilo engunaphakade. Impilo engunaphakade kayitholakali loba ngaphi, tholakala kuphela kuThixo. Kudinga thina sibuyisane loThixo, singavumi igolide lisisuse kuThixo, singavumi idiamond isisuse kuThixo, singavumi abangane basisuse nguThixo. Lapha encwadini kaMarko 8 verse 36 kuza kunceda ngani? Loba yini wena osuyithande kangaka, loba yini wena osuyesabe kangaka, loba yini wena osuyithole, wayizuza yonke, wawuzuza umhlaba wonke, kodwa ulahlekelwe yikuphila okungunaphakade. Hlobo ezithandekayo, isikhathi sokubuyisana loJesu. Igolide ngelakhe, isiliva ngesakhe, inkomo ngezakhe, intaba ngezakhe, ngitsho le follows ngeyakhe, loba yini ekhona ngokwakhe. So nxa wena uthe wabuyisana loThixo awulahlekelwanga, ngoba usukhona kuphakathi lapho izinto zivela khona. Encwadini kaLuka kule ndaba yokubuyisana, nxa ngivala, ukhona umfana owasuka phithipithe ekhanda lakhe, usechiya, kasafuna ukuhlala ngakibo, kasamfuna uyise, kasamfuna unina, usefuna ukuhamba lapha yakhona, wadobha konke okwakungokwakhe. Umfana wazihambela. Abafana bebeza ukuthi wachaya phansi, wazihambela umfana. iBhayibheli lithi waya ezweni elikhatshana. Le address kakusincede ukuthi sitshona siyibhala ngoba ilizwe lelo lalikhatshana. iBhayibheli lithi yena wayaphila impilo yobudlwangudlwangu, wayaphila impilo yezinyamazana, wayaphila impilo engaqedakaliyo, esehlukane loyise lonina, wachiya ikhaya. Hlobo ezithandekayo, indaba kamfana lwana ikhuluma ngeyakho impilo, ikhuluma ngeyami impilo. Ikhona into ekususe kuThixo, abanye lulaka. Ikhona into ekususe kuThixo, abanye ikuzithanda. Ikhona into ekususe kuThixo, zomhlobo wonke ngingazizama ngizachiya ezinye, kodwa nthe ezinye zimnandi, ezinye zibuhlungu. Kukhona okususe kuThixo. Waya khatshana, waphila impilo engekho eduze kukaThixo. Kodwa nxa uthi uyakhangela iBhayibheli ithi umfana lo wacabanga kutsha. Wacabanga kutsha, wathi kanti khona apha vele ngenzani? Kanti khona ekhaya kwakutheni? Wacabanga kutsha. Engikufisayo kubana lami ke ngicabange kutsha. Zikhona izinto ezingihudulayo, zikhona into ezingithathekisayo, kodwa lesi sikhathi ngifuna ke ngicabange kutsha. Uthi kanti vele khona kuThixo bekurongo ngaphi? Umfana lo wathi kanti vele bekutheni? iBhayibheli ithena wathatha isinqumo, wathi zasukuma ngiye ekhaya, ngiyebuyisana lo baba. La kanje umfana wasukuma, waqonda kibo. iBhayibheli ithena uyise wayehlala ekhangela indlela. Uyise wayehlala ekhangele lapho umfana aqonda. Uthe ebona nje ngethunzi ukuthi nanguya, wagijima emhlangabeza, bese yabuyisana lo mntanakhe obelahlekile. Kuthela nxa abanye bechinga besithi ludlalisa imali, uyise wathi ubefile, usephila. Bathi lo vele akala ncedo, uyise wathi ubelahlekile, usezuzakele. Uyise wabuyisana lo mntanakhe. Hlobo ezithandekayo, uThixo ukhangela ukuthi kwelinye ilanga elinye ixhegu lizacabanga ukubuyisana nayo, lilahlele konke phansi
libuyisane loThixo. UThixo ukhangela ukuthi esinye isalukazi, enye indoda, elinye inina, elinye ijaha, enye intombi, ngitsho labantwana abancane bazawuthi mina ngiyasukuma ngiyakubaba ekhaya. UThixo yikho akumeleleyo. Nxa uSibanda kade evala ekhuluma ngoJesu ozayo, uJesu uza uzothatha abantu ababuyisane loThixo. Asibuyisaneni loThixo. uNkulunkulu asibusise yiwo umthandazo wakhe.